ako su vaše profesorke rekli da bio ishrani već znate, tako, čim ste krenuli ovo da radite, ali ipak, kako kažu, šta je ishrana? Recimo, šta se krije pod pojmom ishrana? Znači, pojam ishrana podrazumeva unošenje hranjivih materija, kako organske, tako i neorganske prirode, koji nam služe, znači, organizmu za šta? Za izgradnju, zatim za obnovu ćelija, kasnije, i oslobađanje energije koja će nam dati polet u životu, koja daje u stvari oličenje. Cilj radove ishrane, znači je uneti hranom dovoljno energije i potrebnu količinu hranjivih i zaštitnih materija koje će obezbediti, znači, organizmu opet šta? Znači, opet se vraćamo na sam početak, to je normalan rast i razvoj, od rođenja pa nadalje, znači, unapređenje njegovog zdravlja i prevencija nastavljena za hranom, znači, razlikuje se u odnosu na period života. Vi znate da su ovo, znači, ne moramo to, ali tako, ovo je, znači, naš život podeljen po određenim periodima i svaki taj period iziskuje određene potrebe. Novorođenče sisa, je li tako? Novorođenče sisa i tu je majčino mleko, ima najbitniju ulogu u svemu tome. Zatim imamo period od očeta do kraja prve godine života, period malog predškolskog deteta, period školskog deteta, period adolescencije. Ko su adolescenti? Ste vi možda adolescenti? Jeste, znači, adolescencija je period od 10. do 19. godine života, dijeli se na 3 perioda, na ranu, srednju i kasnu adolescenciju, nećemo o tome, ali inače, znači, ako već ispitujete ishranu, treba da znate da adolescencija predstavlja jedan specifičan period baš u vezi ishrane. Da pazimo šta jedemo, s druge strane se pravi jedan apsurd gde adolescenti najviše počinju da brinu kako izgledaju, pa se podvrgavaju raznim dijetama, pa ne jedu, pa preskaču obroke. Znači, oni su obično, to je period najintenzivnijeg rasta, u istinu, i porast telesne mase. Čak 50% adolescenti, znači, mogu da porastu u visinu težinu. Sve hranjive materije delimo u 3 grupe, a to su gradivne, energetske i zaštitne, odnosno funkcionalne, za pravilno iskorišćavanje energetskih i gradivnih materija, kao i za sintezu hormona. Ugljen, hidrat i šećeri, znači osnova energetskih materija, neophodni su za obavljanje svih funkcija u organizmu. Što se tiče vitamina i minerala, to svi znamo, imaju zaštitnu funkciju, mnogobrojne fiziološke, znači normalne uloge, kao što su ćelijsko disanje, varenje hrane, produkcija krvi, zastupljeni su u manjim količinama, znači kako u hrani, tako u organizmu, znači te količine su miligrami, mikrogrami, i deponuju se, znači, vitamina. Sigurno ste čuli za vitamin A, on reguliše rast mladog organizma, utiče na starenje, na zaštitu kože i suzokoža i obnovu vidne bude, sigurno ste čuli, a te vitamini kad ste bili mali, majke su vam davale u vidu kapi, znači odgovoran je za rast i razvoj. Zastupljen je, znači najviše ga ima u ribljem ulju, žumancetu i mleku. I razne deformiteti. Evo, naznačila sam da su češći na severu. Zašto su češći na severu? Nema sunca. Nema sunca, tako, znači pratite. Što se tiče vitamina E, neophodan je za pravilan razvoj i funkcionisanje polnih organa, za pravilan tok trudnoće. Zastupljeni su u klicama žitarica, ulju, zastupljen je zatim ulju koje se dobija iz klica žitarica, u soji, orasima, kukurikiju, a manje u mesu, ulazi u sastav fermenata koji u jetri učestvuju u sintezi protrombina, pa indirektno učestvuju u procesu uspušavanja krvi. Šta može, ako ga nemamo? Molim? Dolazit će do krvarenja, do čestih krvarenja, znači i osobe koje, recimo, kad se povredimo, neće nam tako staviti krvarenje ako nemamo dovoljno vitamina. Vitamini razvodljivi u vodi, znači rekli smo to su B vitamini i C vitamini, znači tu imamo ceo kompleks B vitamina, svi se nalaze u plasmu i C žitarica, učestvuju u zaštiti kako bakterijskih, tako i virusnih infekcija, to sigurno znamo svi, je li tako? Fosfor zajedno sa kalcijumom ulazi u sastav gvožđe, učili ste sastav krvi, je li tako? Znači, gvožđe je neophodno za sintezu gvožđe, šta je? Koji krvni element sadrži gvožđe i zašto ga koristi? Ne profesorke, nego...
Aha, pa recite stovački, ja razumem. Znači, nedostatak dovodi do malokrvnosti, a višak se deponuje u zinka, znači stvaranje insulina, flor daje u zubnoj glezi i natrijumni klor, znači unosi se u organizam u obliku kutinske soli i povlači dodane osnove organizma. Imamo bolesti koje proizilaze iz nedovoljnog unosa, je li tako? Znači to bi bile te onda hipovitaminoze, nedovoljna uhranjenost, podhranjenost ili kako bi se reklo, a sa druge strane je prekomerno unošenje, kao što smo rekli tamo da u svetu postoje dva problema, znači jedna strana je znači gladovanje, a druga strana je obilje hrane ili ti onda gojaznost. Hoćete da pređemo kod doktora pa da se vratimo ovde? Tako.